Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekuthatha zona indaba efika ngaso ke isikhathi uMax umfo wamakhanya usexwayise ke laphana ke usisi ke uMazukula ke laphana ke osolwa ngokuthi ke uyena ke owabulala laphana ke yena ke uPumi kodwa ke lezi insolo kweziniwa umuntu ke ongeyena kodwa ke uMax ke umfo wamakhanya ukhaliswa ukuthi ke lo sisi uyahleka okubeni ke kukhulunywa ngento ke ebucayi kangaka ukufa komuntu mbukeli ke lo sisi ke uhleka ngempela laphana ke kuyona ke ivideo ke ukuthi ngempela ke kungani ke kusolwa yena ke nansi ke kodwa ke ivideo yakhe ke uMax naye ke esola lo sisi ukuthi kungani ke ehleka into ke ebucayi kangaka uma ke esolwa ngokuthi ke uyena ke obulale ke umuntu ngenxa ke yokufana kwezibongo namagama laphana ke kuwona ke uTikTok imbukeli ke nansi ke ivideo yakhe ke uMax ke umfo wamakhanya ekhuluma ngaye ke lo sisi siyabonga. Wena Mazukula Herbal uyisiphukuphuku wena uyisilima nje. Mina ngiyaqala ukubona umfazi osangana njengawe. Uyabona kunabantu abaphambanisa inkulumo aba-attacker lo sisi lo. I-mistake ukuthi amagama abo noma izibongo zabo isibongo sakhe lo sisi kanye nesibongo salo owumbulali ziyafana bobabili oMazukula. So lo wenza le video le uthi uzozama uku-addressa leyo ndaba ukuthi hayibo musana uku-attacker mina akumina lo Mazukula lo owenze umonakalo noma obulale uMpumi. Njoba uyibona nje isihloko sakhe esibhalile lapha phezulu. Uyasineka njoba umbone ehleka kanje. Wesisi ibhlungu lento enzeke Mpumi. Idinga a certain way if you want to address it. You don't address it you don't just address into enjengaleya uyi-address ngendlela yokulunywa impene. Amasimba lendlela oyi-addresse ngayo le ndaba le yoku-attackwa kwakho wrongly. I-wrongly into eyenzeka kuwe kodwa ku-wrong wena indlela oyi-addressa ngayo. Usinekani nje njengamanje noba usiqhephuka nje kanje yini esinekisayo kuso sonke nje lesimo lesi yini engakwenza ukuthi ugegetheke uzube nembimbi nje obusineka nje ukukhamisa umlomo kanje usinekani yini into isinekayo lapha lesimo sonke ayikho into ehlekisayo kuso sonke lesimo ayikho into engakwenza usantula umlomo ngalendlela usantula ngayo yini ekusinekisayo wena yini ekusinekisayo wena nemithi yamasimba thina zokushaya thina angikushaye kodwa manje angiyeke ngithithithe nje kancane nje ngikushiye i-wrong kodwa le video le i-wrong inuka isihlama inuka amasimba le video nje inuka isihlama inuka umphongqolo inuka amasimba. Indlela o-addressa ngayo lolu daba kule video le njoba usineka nje kanje yamasimba. Bengithi nje angiqondise lezo gwegwe ngoba zigwegwile zumsangano zumsunu. Bengithi angiqondise nje leyo nto leyo ukuthi lungisa ntombazane akusinekwa la. Inzima lento lesimo lesinzima umndeni kaMpumi uyakhala la ukhona. Wena uzokwenza amavideo uzosineka ugegetheke ukhamisa umlomo njengoba wenzile usantula inyevu la ko TikTok. Fuck indaba yakho wena. Fusek.